ولی بینرین هجا هر ام به باشوری کردستان دوام بکن از اینها نوچه که جوره پیشکش بکم کو تیده ایش آزار زحمتی و برخوادانی که به هم پاهایه جانه که 26 سال یا تیرو تجی ج برخوادانی یا بطایبتی ایرو 1 سال دسر دورپیچا کل سر وارگها شهید رستم جودی یا مغموری را درباز بو دنوا سالکی ده لدیجی وارگها شهید رستم جودی یا مغموری چه هاته کرن او چه بو ام ده وی راپوری ده هیم ببین. وارگها پنابران شهید رستم جودی لقونتارا چیای قرار چوخید ناوا سنوری نافچه مغمورا گریتای پاریزگاه موسلی دیم. جموسلی 75 کیلومتر دور او 6 کیلومتر جی نزی هولیریم. لوارگه نزی 12000 شنین جباکوری کردستانی کو ده سال 1994 ده جبر ظلم دولت ترک نچارمانه در بازی باشوری کردستانی ببین دجین. شنین وارگه پشت ریه که گلک دریش آت تجه ایش زحمتی او ایشین جیانی او 7 کامپان لمغموری بجهبون. دیوان رین دورو دریج ده به هزاران زاروک پیر او جن جانا خواج دزان. وارگها مغمور قاسی سرپیاتی آخوا به برخوادنی آخوا لدیجی جتین داعش جی کت روژاوا کردستان و جهانیم. دما جتین داعش 2014 لعراق و سوریه گلک دور دا گرگرن او کمکوشی پیگدانین تهیزکی خوا لبرنگرد. دوی دم ترسیه که مزن لسر حولی ریجی چی بو او به هزاران کس جباجار کوچ بربون. هفته تباخی چتین داعش êrîşê wargehê kirin. De encama berxwedana sê rojan de wargeh ji çeteyan xatpaqij kirin. Bi vê rengî metirsiya li ser hewlêrê jî rabûm. Lê hêna 5 saliya di ser vê bûyerê re derbas nebûyî, wargeh ji aliyê kesên dihate pîrozkirin ve kete nava Dorpêçê. Hevdê tirmehê li restoranta Hoqqebaz a li Hewlêrê berpirsyarê mîta Tirk Osman Köse hate kuştin. Piştî vê bûyerê wargeha Mexmûrê careke din bû hedefa êrîşan. Hejdê tîrmeha 2019 balefirên şeriyên dewleta Tirk wargeh bombarduman kir û du şeniyên wargehê birîndar bûn. Tevgera balefirên bêmirov jî li ser wargehê zêde bûn. Bazdeyê hezîrana 2020 jî balefiran careke din wargeh bombarduman kir. Bi dewleta Tirkiye re çetên wê yên Daişê jê dest bi êrîşên xwe yên li ser wargehê kir. 28 çiliya 2020 çeteyên Daişê êrîşê wargehê kir. Duê Sibatê jî çeteyan careke din êrîş kir. Vê carê du şivan û endamekî hêzên parastina civakiya wargehê birîndar bûn. Li aliyekê din rêveberiya pedekê jî şeniyên wargehê xiste hedefa xwe. Pedekê hevdê tîrmehê ambargo danî ser wargehê û rê neda ku tik kes ji wargehê biçe Hewlêrê. Dibin navê lêpirsîna derbarê bûyerê de bi dehan ciwanên wargehê yên li Hewlêrê kar dikirin, hatin girtin û xistin ber lêpirsînê. Bi zexta pedekê bi hezaran kargerên wargehê yên li Hewlêrê kar dikirin ji kar hatin derxistin. Ne tenê ev, di nava vê dema Dorpêçê de 6 zarokan jiyana xwe ji dest dan. Ji van 5 zarok hîna dizîkê dayika xwe de û zarokek jî piştî ji dayîk bû jiyana xwe ji dest dan. Zikêşiya dewleta Tirk û çetên wên Daişê ji gelê wargehê têzanîn. Lê gelo ev zextên hikûmeta herêmê û bi taybetiyên pedekê ji ber çi yên.